Bu kişinin sorup turgan kim? Allah Teala imzada zat bola turib, niçin kimdirgedir kuvvet bere, boylıkni, şunu, selametlikni, kimgadir bikaz bergen. Sürengen bu vakit yaşayan sayılarında gadillikni zamlıyoruz. Bütün kişiye bitikiz bergen. Bu dünyada bizge Allah Teala ayet vermedi. Ana cevabı bir fadi. Bu dünyanın Allah Teala kişilerge sınav için bergen. Auzu billahi mineşşeytanirracim. İnna cehennemâ lel-ardi zineten lefâzinebevâkum eyyukum ahsanu amelen. Bu dünya türlü yüksekler, cennetlere kalır sizin için, sizin sınav için. Bu dünya cennet tügül, işlenmişe yalıtıp güne elbisinden yatıran yer tügül. Bu dünya Allah tarafından kişilerge sınav için. Hem bu vakitte kişiler uyuylar, cevabını ziller, Amızdan jatabalar, qaysi kişi boy bular, qaysi kişiga güç verirler, vas verirler. Amalar bilep çağırırlar, üzerine çekilip çağırırlar. Nidep silet kişiler olsa o boy bular. Eyse kişi bir geybet silöşebilir. Eyse kişi bir geybet ulu bilen insanmış gibi. Eyse buat bilen kişi. Eyse tavuşmadır, eyse kıyafetime tavuşum değil, türlü sebepler izler. Eyse kişi diktirir. Lakin biz qarasak, dikmadu kıyafetli kişide boy bulmasından mümkün. Kıyafetli bulmayan kişide bir boy kişi bulurdan mümkün. Aminde biz qarasak, kim güçlü, kim ilgiler bilen nizarete, onlar tutuşlar türlüce. Onlarına etip bulmayıp, dikmadu silahcı kişiler deyip, diktaş kişiler de etip bulmayıp, dikmadu kişiler de etip bulmayıp. Lakin kimdir boy, kimdir yarılı, kimdir Adi kişi olup ettirgen kimlerinde bizim bilen idare eder. Bunun sebebi bir, niçin degende boylıkның da, patırlıkның da sebep birgine. Ул tırşıkta tügül, ул indeki sebeplerde tügül, tırşıkı kıyafette tügül, işte tügül, onun sebep birgine. Ama o turda hamle kimani kabul ete ala, Allah'tan ondan razı bular. Kim kabul ete almay, Allah'tan razı olmay. Çünkü üzülüge sınavı boylık yargılık kınadı. Kıyıntıda kala kişi, ama o yaş seçildiğine sınav diye görüyoruz. Lakin aslında sınavı yargılık kınadı değil, zariflik kınadı değil, biçimler kınadı değil, ağırlık kınadı değil. Boylıkta sınav, selametlikte sınav. Allah'ta parayı, kimbe de boylık bergen iken, nindi yollarda tutar o boylıkını. Hem bu sınav yoruluk kişiye jеңилирээк, жэннетке кирүүгө бой кишиге караганда. Чүнки киши мулукта эсе башса, ул үнде өзүнүн тирет көчөдө тире керек. Ул уйлай башлай, аңарга бик жеңилдерге мен өзүмө айырыштым деп, мен силердиле, мен булдаклы, Аллах Таала мени ярата. Амелке исламга да кырып булган. Алар уйлагандар эгерде бой киши экен, Аллах Таала мени ярата. Әле бу жерде ярата, шуңа күрә аңарга бойлыкны берет. Аңарда Аллах ярата экен, bu dünyada boylıklar bergen, hemen Allah'larını elbette ahirette de yaratacak. Ana göre oylarınlar, bu kişi avtomatik kıraya cennetke Allah şimdi fikir üreti olanlar. İslam'da bütün sıkıntı başkaça. Boylukta sınav, yarıkta sınav. Boyluğu, ünlü yollarda apta boylığın, zor sınav. Hemen de kim bergen, ana bu boylukunu tağında zor sınav. Kişiye, çünkü boy kişi yanında bular, nindiri kişiler, onlara ayetler bile sen şunday молодец, sen bolgan, sen usta söyleşersen, sokun şunday. Hem o kişilerle kötürürler, ilahi derecesine kötürürler, o kişinin hem bu yönde üzerine buzluğu bitirgen mümkün, hem de şu yolu bilen gidip, yanından böyle beraber gelgen mümkün. Geçerken kararında yorulukta zor sınav. Çünkü kişi kararı mümkün, bulay yaşap bulmayındı. Adına etirgen mümkün, ne biten kişi bulay sen yaşap yorulur. Ama kirip bitirgen mümkün haram yollarga. Hamda bu zor sınav yoruluk şişinde. Allah Teala kötmey, uyli, ne biten kişi haram yollarga kirip bitken iken, boyagan iken, minter yollarga kirip bitem dep, ufaya sınavını ötmesken mümkün. Lakin bu turda cevap yok. Vadi, umna minilik getirgen, mümkün dersede getirgen, Teşeddünüz kitabında, Nundevik kitabında, Allah için, Müslümanlar turmuş turunda, Müslümanlar yoldan kitapta.
Анда Симпат деген бір кіші, ол енді сәл оқыған ба, бір келіп тоққансыз, қайдыр жүзіп кете шетелдерге, бой болып кете, юлда бітіне бір юғалта, анар сайын да Аллахтан рахматы білән кері қайтарай бірлерін, яғни сәнсі қайтар. Бұл бір қайтқаннан соң Аллахтан рахмат yüzünden, шүкір yüzünden үптәшлерін жиып, зұрғына ашып кәріп отыра, һәм шында ол сөйлейді өзінің хикмәтлерін, қойларда болғанын. Һәм шулай бір сөйлеп алғанда, аның тәзәтүрінде бір носильщик меклайды, ауыры бір көтәріп отырған құл кіші. Шул туктаганда иште анда шундай күр тавышлар, анда рахатнан яталар, хуш исләр килә, тәмле аш исләр чыгып тәрәзәләрдән. Һәм ул нинди сүзләрне әйтә? Һәм ул әйберен куя да әйтә: "Я Раббым, шулкадәр син гадил зат, шулкадәр күркәм рәвештә бу дөньялар белән итәр әйтәсең. Кемгә телисең син патшалыкның хуҗасы? Кемгә телисең син патшалык бирәсең? Кемгә телисең син байлык бирәсең? Кемне телисең шуннан патшалыкны син аласың? Кемне телисең шуннан байлыкны син аласың? Кемне телисең син күтәрәсең? Һәм кемне телисең син төшерәсең? Бүтән яхшылык синең кулыңда. Һәм бүтән кадәр синең кулыңда." Дип шулай дип дуа кыла. Һәм шуннан соң инде моны ишетеп торалар, иштәге Синбад шулай утыра. Ул йөгереп чыгып, аңарга инде чакырып кертәләр. Һәм инде аны бик каты сыйлыйлар. Һәм инде күтәрә алмаслык инде йөкләр белән аны байлыктан чыгарып җибәрәләр. Һәм бу ни сүзләр әйткән кеше? Бу әйтте бу кеше. Бу кеше әйтте Имран сурасының 26-нчы аятындагы сүзләрне тулысынча әйтте дуа рәвешендә. Һәм бу күрсәтә кемне Аллаһ белән таный, аңардан гына күрә сәбәпне, байлыкның да, ярлыклыкның сәбәпләрен күрә һәм ул гына андый Аллаһ кына аңарга байлыкны бирә ала, Аллаһ кына аны күтәрә ала зур дәрәҗәгә, һәм кирәк булмаса Аллаһ белән төшерә ала. Шуңа күрә ул аның гаделлеген таныды, аңардан гына икәнен аңлады, һәм ул иң мөһим булганны кабул итте. Һәм Аллаһ аны кабул итте иң гадел зат буларак дип. Чөнки Аллаһ белә кемгә нәрсә бирергә. Шуңа күрә Аллаһ насыйп итсен безгә дөрес динебезне аңлап, сәбәпләрне күрергә бер вакытта гына, әгәр дә без ни дәрәҗәгә ирешәбез икән, без шөкер булырга тиеш, бер Аллаһ кына безгә бу дәрәҗәгә ирешергә мөмкинлек бирде. Тырышлыкта түгел, осталыкта түгел, ниндидер бүтән сыйфатларда түгел, бер Аллаһ кына теләде безне күтәрергә. Һәм кыен калда калабыз икән, безгә бүтән кеше аяк чалмады. Безгә бүтән кеше зарар китермәде, китерә алмый безгә, Аллаһ кына безгә ярдәм итсә. Бер Аллаһ кына тәгәллән ниндидер сәбәпле безгә сынау рәвешендә безне байлыктан байлыгыбызны югалтырга мөмкин, һәм инде түбән дәрәҗәгә төшерергә мөмкин. Нәрсәдер безгә аңлар өчен. Һәм бер Аллаһ кына насыйп итсен, аның кушканнарын дөрес аңлап, кушканнарын дөрес итеп, тигәннәрен дөрес итеп рәвештә аңлап, дөрес итеп тоелып, аның гаделлегенә чиксез ышанып яшәргә һәм инде аның гаделлеген кабул итәргә. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи.